Buno mukisa irala kyabazinga ali mulala era tuisania kirala V-Vibe Studio afuvuwe kyabazinga wabusoga kisegese kitalibwa nsolo isaifa waigumbulize empologoma y'obwana ayino gangoina amugalulira ekiti amugalulira ifumo olwaleero abasoga nga tuli bankabe twesimye ogo n'ekitangala bakobambwe enumba mwene mu mwataba ebimante bitandika oyoyeka aye ekibumba webalo tuwaiseife kyabazinga empango ya busoga aidde okuyigumiza obuwangwa n'enono kuba tubeire tuli kudankana ino kudankana kuduluka kuteguka obuwangwa bwaife bwokatabusanewo ayibona baba waife iseife bwalimu obusoga mbubona bulaire olwekyo tugemere walala tukolere walala tuzimba obusoga abasoga tuli otinsete twegeme kitole tutegema bitole eyazala baba waife webale akuzalira omwana akuzalira omwana paka gwakuzalira omwana yakuzalira omwana sana kusimwa yakuzalira omwana sana kwebaza yakuzalira omwana sana kusimwa ane ensi yonna likubona amazima nawo obusoga bwona bunwire otimpango twebaza baba waife webale okwikiriza luno lunakubewo nabeire mukulima nimpulira kirango tebaba ikirirye okulamula batyamye embago ninsuula embiro nimpyata litiriti paka bugembe wifa nti abula ku mugongo waira amagumba gakaali gabwaja mukono ku ngoma amakina gayire abembuli musalama sabutulyeku ekyabeire kirota atyano kituukirire akuzalira omwana sana kwebaza oyakuzalira omwana sana kusimwa akuzalira omwana sana kwebaza oyakuzalira omwana sana kusimwa bana kuzalira omwana sana kwebaza oyakuzalira omwana sana kusimwa nkomya kuzalira omwana sana kwebaza oyakuzalira omwana sana kusimwa kituufu akuzalira omwana asanirako embanga kano fodani neisano eri ensuiso bakagwa olwokuba obusoga bwize buyaka busoga kugemagana kumanagana kwendeza na kugonzaganya bisala kirala nga nsete busoga kugemagana kumanagana kwendeza na kugonzaganya bisala kirala nga nsete waliwo kisa kifumba webale bukyanga towansa leero tuwaire okugaita obusoga paka okula